3 tarik tambang. Ya, aku cuma mau ngerjain kamu. Oh no. Hey, what's up ondel-ondel enemy? Wadidaw guys. Wow, mantul guys nih. Ada ondel-ondel guys. Waduh, wow. Waduh guys. Ada ondel bocil. Pecek. Ceplok. Wah. Wow. Waduh guys, mantul sekali guys nih. Aduh, ngomong-ngomong, ada suara ondel-ondel lagi guys. Waduh. Apakah betul guys ini suara ondel-ondel guys? Ini suara zombie guys. Waduh guys. Ondel-ondelnya warna apa ya kira-kira ya guys ya? Wadidaw. Coba guys kita jemput guys. Wah makin dekat suaranya nih. Widih. Wah. Wadidaw. Randy guys. Raska guys. Wow. Mantap guys nih. Mantap. Widih. Mantul nih. Widih. Mantap betul. Jangan lupa guys di like dan subscribe guys. Waduh guys, Aji Udin guys disamperin cewek cantik guys. Ondel-ondel Juminten guys. Wih, mantul guys nih. Ondel-ondel Juminten bersama ondel-ondel Aji Udin. Widih. Iya. Mantul guys. Wow. Mantul sekali nih. Mantap betul. Oke guys. Selamat datang ondel-ondel. Mantap. Ayo bukain dulu. Waduh. Waduh guys. Mantap guys, mantul. Aduh, dari jam berapa berangkat nih? Baru. Sore amat. Waduh guys, udah di aur aja guys. Gimana? Kemarin? Baru pulang. Pulang dari mana? Pulang jalan. Yang dijual yang itu yang Fikri. Iya, ceweknya. Yang cewek merah putih, merah pink. Putih pink. Itu bajunya ini. Baju yang mana? Yang ini? Yang putih pink aja bajunya. Lunas ya. Hah? Belum lunas. Nyicil. Bukan taruhin Soma ada. Udah ada. Iya. Oh no. Oke guys, terima kasih guys. Mantap guys. Mantul guys. Cekidot. Ih, masuk ondel-ondel. Waduh guys. Waduh guys, ada tarik tambang guys. Sama Aji Udin. Wih guys, mantul guys nih. Wih, ondel-ondel persiapan lomba guys. Mantap guys nih. Waduh. Ondel-ondel guys, tarik tambang guys. Tarik tambangnya nggak ada. Adanya tali rapia. Berarti main tarik rapia. Ayo. Udah. Hei. Satu, dua, tiga. Waduh guys. Ondel diikat guys. Oh no. Wadidaw guys. Aduh, kok jadi angin. Buatin dong. Ya, aku cuma mau ngerjain kamu. Ya.
lanjut. Ya udah aku lepasin ya, ayo kita main tarik tambang. Dua, tiga. Ya udah aku lepasin ya, ayo kita main tarik tambang. Tiga. Oke. Kita kerjain. Oke guys, ini tarik tambang guys. Wih, tarik tambang guys nih. Mantul guys. Di mana pengambilannya? Dari sini. Jadi nih scan-nya. Ntar ini kalah nih. Jangan kencang-kencang, ini kalah. Pura-pura jatuh. Ini nariknya, tenaganya gede ceritanya. Tapi pura-puranya dia kalah dulu dikit. Jadi ada tambang tarik mundur gitu. Pertama, Iya, Om jangan ditarik beneran ya. iya, Jatuh ini. bahaya. Pertama pura-pura. Nama siapa ini? Kenceng banget ini. Oke guys, ini guys. Batas ininya guys, batas wilayah guys. Apa sama? Ngapa itu? Kenapa? Bau nggak? Kita ikut. Kucing. Oh, ini penembakan Batman guys. Waduh guys, ini kayak kucing. Adi kayaknya kayak donat ah. Oke guys, lagi guys ada sponsornya guys tai kucing. Siap. Bohongan. Iya. Siap. Siap. Waduh guys, Aji Udin hampir kalah guys. Ayo Aji Udin, semangat Aji Udin. Wah. Waduh guys, waduh guys, Aji Udin menang guys. Wah. Oke guys nih, Aji Udin menang guys. Ya guys, yang kalah akan mendapatkan hadiah guys. Yaitu guys, tai kucing. Wando guys, joprak guys. Ondel-ondel joprak guys. Mantul guys nih. Oke guys, terima kasih guys. Jangan lupa guys like dan subscribe guys. Mantap guys. Dadah.